pules malihat as news neno natuin bitawi te ikutin anbi kanal YouTube YKB GKI TV meto enati atnenaan nino nahuna nati atnenaan alkit onen dan pules melihat sokana musi natuin bitawi emio kenati amnen am nino. Terima kasih usi, amin. Amin oleh tata bimenekan usi Yesus. Angkino neno ini nakanak usi naik. Mabiti anbi surat ahunut na Petrus nakanim elamesen talantia nela nim. Anto pus ay fenekat neukit mabiti anbi nela teon. Inhananak. Kais homoyan usi naik henati munawa plenat ma sin natuina henati en meuk piu mes hosom fe hetaf malanan amneot henati sin an meuk natuina ko amena oleh tata bimanekan usi Yesus kalun tek itim nakbos nane hitat fanion usi naik mese ai hitat fanion naik mese bikuan mese ayan bivale mese kau hitek it nak usin naik fe kalau bikuan nanti kita nak bos enane inan mi kuasat henati na plan tom faun in nanau ba planat hedati tom faun nau na tuin fe planet le nanau ba ala inin tuit henati in tuntut henati ale tom faun nau na tuin mes in kanau na tuin fa ai in nanau ba lasibia tapi an kino nanina kit natuin usi Yesus an fekiti hetaf henati hit mayon usi Yesus leka inanau ba plenat inka ala na uaba mes inam sa an fe hetaf in fainon ahunut ma in hai finon natuin les man fin hit fainon tok nino na tatuin hetaf le usi Yesus an fe neuki usi Yesus nanete na Petrus an fenekit henati leka hitit fainon ateus neno kaisit mayon bos ai kaisit at mayon usi naik le alat fe plenat mes kat na tatuin fa plenat le hit at fe hit so fe plenat henati tok nino na natuin mahitam sa so at fainon ahunut henati at fe hetaf alekot henati tok nino na natuin ang kino antu mateo nukitol nane kais at nikan henati at like ma at subscribe alkit onen. Terima kasih usi hemnen milali ho am knino tuntau kay Mickey Mouse manak nino itawi tal na balbal amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.